Akaswani Imphal Ningthokongzam Suni na pau pazari ahanbada maruiba pau Bisnupur jilagi Phubala maning lokolda ngasi ayuk lau singubagi thabak chathariba nupa amada kuki lalobani chingnabasingna nongmaina kapsilamle Kwakta Ward number 9 da ngasi ayuk maphamadda mathau tawduna leiba Bisnupur Police Commando da attach tawba First IRB gi personnel amada kuki military chingnabasingna nongmaina kaplakpada makhongda palle haire Pradhanmantri Narendra Modi na Telangana gi Warangal da tongan basakot thorangi project kaya gi jatra hunkre Amaromda Pradhanmantri na Rajasthan gi Bikaner da lupa ko telising kunmari chahum henbagi tongan ba sakot thorangi project kharagi jatra hungani kharena sangagani amasung Canada Open Badminton Tournament gi nupi gi singles ta Bharat ki PV Sindhu musung nupa gi singles ta na Lakshya Sen na semi final changkre Bisnupur jilagi Phubala maning lokolda ngasi ayuk lau singubagi thabak chathariba nupa amada kuki lalobani chingnabasingna nongmaina kapsilamle Aikhoigi Bisnupur paumi RK Manipur sanana police ki pau paladuna hai mioi aduna lobukto thabak suringaida khanghodana nongmai kapsilakpada mioi digi ningongda nongmai maruna panke soklaba mioi adu district hospital Bisnupur da fast aid piraba matungda ras medicity da makhata balaying chathari Bisnupur jilagi Kwakta Ward number 9 da ngasi ayuk mapamaduda mathau tawduna leiba Bisnupur Police Commando da attach tawba First IRB gi personnel ama kuki military chingnabasingna nongmaina kablakpada makhongda pale haire Aikhoigi Bisnupur paumina hai garangsu mafam asimakta da kuki lalobani chingnabasingna nongmaina kablakpada police personnel ama lekidabagi thokdok laikre Amaromda Kwakta Ward number 8 da ngasi ayuk boma mapokhaibada manak nakpada leiba miyoyama sokle Muyadu masagi mayumda leingayda bomadugi machit kayamarumna haksangi mafam ayambada panbani hairi Aikhoigi paumina hai soklaba nupa machadu Kwakta Primary Health Center da first aid piraba matungda Imphal gi hospital da makhata balaying chathari Maragasida jila asigi Moirang Kaithel ngarangdagi hoduna numithumni sintha lepagi khongjang chathari khongjang asi Kwakta da mahiroyama sikiba dugi awaba phongdokpa oina apunba Moirang Bazar chakhot khongtang lupna mifama mapangthoklaba matungda khongjang asi sangsinbani Khwaramban Ima Kaithel Joint Coordinating Committee for Peace na sinduna nongmagi oiba nupi singi mifam ama ngasi Imphal gi Palace Compound da leba Iboyaima Sumanglila Sanglen da pangthokli mifam asi Rajya sida santi amasung tangdulita bifibam haibasida khananainagani Mifam asina Rajya sida Kendra Sarkarna sungsoi soidana santi hanjilhangadabani Kendra Sarkarna hojik kanglupki irang thokliba asi kudakta lephangadabani amasung Manipurda hojik thokliba hingsa gi thabaksing Kendra Sarkarna tumina yengduna leifam thokte Mifam asida tongan ba lup kaya gi miyoisingna hiramasigi matangda wa ngangani Laning Thau Sanamahi Temple Board ki Thauburoi singna Rajya sida ing tapna panabagi damak maroiba laifam singda loisangi amaibi amaiba pena yauna numithumni gi oiba lai khurumbagi thoram ngasidagi hokre Imphal West amasung Imphal East ki oina ngasi ayuk pung 5 dagi numidang wairam pung 3 phauba curfew komthokli Kaksing amasung Bisnupur jila gi oina ngasi ayuk pung 5 dagi numidang wairam pung 5 phauba curfew komthokli adubu Kakching jila gi Seraudadi curfew komthokte Thoubal jila gi oina ngasi ayuk pung 5 dagi numidang pung 9 phauba curfew komthokli Imphal West jila gi Singjamai Chirom lekaida ngarang Yaripok Bamon lekaidagi housingna lilongda leiba mioi amadagi yamlaba drug fare hairi Thaudogadu Singjamai Chirom lekaigi miyam amadi Kaithel phambi ima singna miyoyama Imphal Turel da gari thaudoduna accident thokle haina kanba changlubada gari adugi toolbox da tongan ba sapon kep 13 da heroin number 4 ni chingnaba polam sing adu yaurambadagi phabani pharaba miyoy adugi mathakta makataba ain gyoba thabak lokhanaba Singjamai police station da sinakre hairi Tabiriba Pawasi Akaswani Imphal dagini Pradhanmantri Narendra Modi na Telangana gi Warangal da tongan ba sakot thorangi project kaya gi jatra hunkre Pradhanmantri na Varanasi dagi Warangal gi Hakim Pet Airport Station da thunglaki madugi tungda Pradhanmantri na Bhadrakali Mandir da chatki Pradhanmantri na lupa kuti lising taruk henbagi sakot thorangi project sing adu virtual oina jatra hunki Pradhanmantri na Hanama Kondagi Art College Ground pangthokpa miyangi mifam amada wa ngangkhe
तुंगदा प्रधानमंत्री राजस्थान की बीकानेर चतुना लुपा कोटी 40,000 हेनबगी तोंगान चौखट थौरांगी प्रोजेक्ट खरगी जत्रा हुनगनी खरना संगागनी प्रधानमंत्री लेन 3 लेबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे सेक्शन सु मियामदा खुसिनगनी श्री मोदी लुपा कोटी 10,950 लुंगी ओइगदबा अहानबा फेस की ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की इंटरस्टेट ट्रांसमिशन लाइन सु मियामदा खुसिनगनी प्रधानमंत्री लुपा कोटी 350 रोम की ओइगदबा बीकानेर रेलवे स्टेशन सेमगत सागतपगी पाइखतलिबा प्रोजेक्ट असिसु जत्रा हुनगनी बीकानेर मनाक्ता मियामगी मीटिंग अमदसु सरुक यागनी केंद्र की पेट्रोलियम अमसुंग नेचुरल गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी हाइरी इंग्लिसिंग अनि 15 फाउबगी मनुंगदा भारत सिनब तुंगना E20 पेट्रोल फंगलगनी मंत्री हाई अहानबगी ओइना E20 स्पेशल फ्यूल आउटलेट असी चाहिएसिगी फेब्रुवारीदा अहानब ओइना हांगदोखी मसिगा लोइना हौजिक स्टेशन 4 हेन लेरे 15 फाउबददी भारत सिनब तुंगबदा मसिगी स्टेशन लेरगनी अर्बन 20 मेयोरल समिट की ngasi चनब निमित्ता सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कमन ओइबा ड्राफ्ट एजेंडा मा पुथोकलगनी ngarangdagi अहमदाबाद अमसुंग गांधीनगर चथबा हौखिबा मिफम असिदा मालेम की तोंगान मफमदगी मेयर अमसुंग डेप्यूटी मेयर 95 हेन अमसुंग भारत की तोंगान शहर सिंगदगी मेयर 35 रोम सरुक यारी G20 की मखादा पांगथोकबा मिफम असिदा शहर सिंगबु हेन चावहरनबा अइंगसागी खल काहंदना थमनबा अमदी तोंगान हिरम क्यागी मतांगदा खनकी CBI ना बालासो ट्रेन एक्सीडेंट का मरी लेना रेलवे की मियोय अहुम फारे हाइरी पावसिना हाई फारब मियोय सिंह अदु CRPC की सेक्शन की मखादा प्रमाण सिंह मांगहनबा अमसुंग मियोयबा कयागी पुंसी मांगहनबगा मरी लेना फाबनी ट्रेन एक्सीडेंट की थौदो अदुदा मियोय सनी मरफुत्रा हेन सिकी अमसुंग मियोय 1,000 हेन सोकी थौदो असिगी मतांगदा था अमा चुपना थिगतलाबा मतुंगदा मियोय सिंह असि फागतखिबनी कैनेडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट की नुपी की सिंगल स्टार भारत की PV सिंधु सेमीफाइनल चंख्रे गरांग मिदांग सानकेबा क्वार्टर फाइनल दा PV सिंधु चाइना की गोवा फेंगजी बु पांजेल कुमाथोय 13 कुमाथोय 3 माइथीबा बिदुना सेमीफाइनल चंखिबनी अतोप नुपा की सिंगल्स की क्वार्टर फाइनल मैच में भारत की लक्ष्य सेना बेल्जियम की जूली केगी बु पांजेल कुमाथोय 9 कुमाथोय 10 माइथीबा पीखी PV सिंधु जापान की अकाने यामागुची का सेमीफाइनल थेंगनी लक्ष्य सेंसु की सेमीफाइनल मैच जापान की केंता निशिमोटो का सानरगनी अवांग भारत लाग नुमित मरी मंगानी अकनब नोंग चुरब याई हाइरी मेट डिपार्टमेंट हाई कुंगी नोंग असी लेबागसी तोंगान तोंगानब राज्यसिंगदसु अथुब मतमदा चुरगनी दिल्ली दंगसी यु अंगनबदा नोंग चुखी दिल्ली अमसुंग मसिगा लोनब मफमसिंगदा मयाई उरपदगी पारबना नोंग चुरब याई हाइरी यूनाइटेड किंगडम की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर टीम बेरो भारत की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवल गंगरा नई दिल्ली दा उनादुना लेबाक अनिना काउंटर टेररिज्म टेररिस्ट चिंग सेल थादब अमसुंग ड्रग ललोनबसिंगी मायोक्ता पुनः थेंगमिनबा यानख्रे उनाबदुदा भारत की माइकैदगी एक्सट्रीमिस्ट सिंगना यूनाइटेड किंगडम दा लेबा इंडियन हाई कमीशन की ऑफिसर सिंगदा किहलखिबगी मतांगदा पुखतखी अमसुंग मखोगी मथक्ता अकनब थबक लखटनबा तक्सिनखी अरोइबदा मरोइबा पाव अमुक बिष्णुपुर जिला की फुबाला मनिंग लोकोलदा ngasi ayuk लौ सिंगुबगी थबक चथरिबा नुपा अमदा कुकी लालोबनी चिंगनबसिंगना नोंमैना कापसिलमले क्वाक्ता वार्ड नंबर 9 दा ngasi ayuk मफम अदुदा मथौ तौदुना लेबा बिष्णुपुर पुलिस कमांडो दा अटैच तौबा फर्स्ट IRB की पर्सनल अमा कुकी मिलिटेंट चिंगनबसिंगना नोंमैना कापलकपदा मखोंगदा पाले हाइरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना की वारेंगल तोंगान तोंगानबा साखुत थौरांगी प्रोजेक्ट कयागी जत्रा हुनख्रे अमरोमदा प्रधानमंत्री राजस्थान की बीकानेर लुपा कोटी 40,000 हेनबगी तोंगान तोंगानबा साखुत थौरांगी प्रोजेक्ट खरगे जत्रा हुनगनी खरने संगागनी अमसुंग कैनेडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट की नुपी की सिंगल स्टार भारत की PV सिंधु अमसुंग नुपा की सिंगल्स लक्ष्य सेन सेमीफाइनल चंख्रे पाउलोजरे।